Nuclear weapon puduna pairakliba fighter jets masing yamlaba American soldiers amadi America gi aircraft carrier sing asi North Korea tamna changsilaga North Korea gi asoiba amakhak ngaiduna leiri kariguma North Korea na any mistake ama hek tawrpaga America na North Korea asi world map asidagi muthat khinaba ready da leirumi masina World War III thokan basu yaribani adubu masida America na karigi langi ready leiribano haiba asini wahang asigi paukhumdi masigi mysterious tree asigi maramdagini subnatagi upambi asigi damakta America na asuk yamlaba khulai sing asi ready da thamlibani u asi North Korea amadi South Korea ani gi border DMZ ta South Korea gi jaga da hoba uni America na u asi by any costa Kakthatpa pami aduga North Korea na di masigi mysterious u asi Kakthatpa yaroi haiba asini adubu masida aikhoina khangniliba asina masigi u pambi asida kari ahenba power yaubodagi country ani asina munaribano haiba asini masina World War III fauba thokhange tawkhibani aduga karigi North Korea na u pambi asibu Kakthatpa yaroi haina thinglibano marup mayambu DAshil 2.0 4Ever gi anoba video asida taramlo okchari 18 August 1976 numid asida Joint Security Area most dangerous area asida South Korea amadi America gi soldiers khara nomai amata yaudana khutta singjang pairaga South Korea gi area da horiba u asigi masa khara thadokpa lakhi u pambi asigi masa marong sing asina UN post asigi maikai direction asi khanjin khiba asidagi u masa thaba lakhibani Captain Arthur Boniface Lieutenant Mark Verret amadi South Korean soldier kharaga khutta singjang khaktamak pairaga lakhibani makhoina di thabak asi routine work ni minute 10 manga da sat launa loigadaba thabak ni khallaga lakhibani DMZ ta horiba u asigi masa thaba hoba minute 2-3 khaktamak ngairi North Korea gi soldier kaya ama DMZ tamna laklami North Korea gi soldier 15 muk asi yamna sauna law khongduna u masa thariba mafam aduda changsilaklami North Korean soldier sing asigi marakta Pakchul hariba lieutenant asi yamna sathiba misak amakhakni mahak UN soldier singna fawba masak khangliba misakni Pakchul asi UN soldier singna mahakpu Lieutenant Bulldog hairaga khangnei Pakchulna u masa thariba mafam adu hek yobaga u masa thariba sing adu khudakta lepu haina laurami adubu Captain Boniface na mahaki wa adu thawaina tasillam khide aduga masi South Korea gi area ni u masa thabada kari akaiba lei hanglami aduga u masa thabagi thabak adu makha chatharami masidagi Pakchul hainingai leitana sauraklami masidagi North Korea gi ahenba soldier kunamasu kaurami aduga Pakchul na last warning oina u masa thaba lepu hairami adubu Captain Boniface na taram khide masidagi Pakchul na mahaki North Korean soldier sing aduda attack taunaba order tokhi masidagi suddenly North Korean soldier sing asina khulai paidaba America amadi South Korean soldier sing asida attack tokhi masida apai ba potchaina thomduna phuba hatpa horakhi North Korean soldier manga taruk changduna Captain Arthur Boniface asi hogat kangkhatpa ngamdakai phuki masida Captain Boniface thawai mangki atopa lakminaba soldier kaya amasu asok apan nangki Lieutenant Verret su North Korean soldier singna singjangna yanduna yamna tamthina otlaga hatpiki thogdog asida American officer ani sikhi aduga thogdog asida North Korea di subnatagi self defense tawjabani America na hana khut tharakpani haina international media da phongdokhi masina America gi Washington da famliba US president asidadi mai chukhat pibaga chap manakhi US president yauna achoba meeting ama tawkhi America na karigumba laman khumaklabadi masina World War III thokhanbasu yaribani maramdi thodog asida North Korea khakta nate yauriba asi masida USSR Russia sisu yauribani masidagi US president na yamna boldest oiba step ama lokhi Operation Paul Bunyan haiba asini Operation asibu henna gyan tanabagi damakta aikhoi pasta handuna history khara hana khaminakisi North Korea singna masigi u asibu karigi Kakthatpa yaroi haina thinglibano masigi achoba asengba maramdi u asigi marumda North Korea na South Korea da spying toba South Korea gi aron athuf yenglibani adubu mayam mamangdadi North Korea gi haunabi u asi makhoi gi great first supreme leader Kim Il Sung na tharamba uni maramasina any cost u asibu protect to baibasi North Korea gi pandamni hairi maramasina ni makhoina America gi officer ni tamthina hatkhiba dusu
अदुबु थौदोक असिगी लमनदी अमेरिकाना खुमगदौगी ngaiduna लेरी वर्ल्ड वार II हेक लोइखिबगा सोवियत यूनियन अमदी अमेरिकाना कोरियन पेनिनसुला असिबु अनि थोकना येनथोकनखि नॉर्थ कोरिया असिना सोवियत यूनियन की अदुगा साउथ कोरिया असिना अमेरिका की ओइखि सही कयागी मतुंगदा नॉर्थ कोरिया असिबु सेननबा रशिया दा चाउरखिबा किम इल सुंग असिदा सिनखि महांगना लीडर ओइदुना 1950 दा नॉर्थ कोरिया ना साउथ कोरिया दा अटैक तोखि लान अदुबु ngasi द कोरियन वार हाइरगा खंगनरि कोरियन वार असिगी मरमदसु ममांगदा वीडियो सेमजखरबनी सही अहुम लोम चथखिबा लान असिदा मियोय मिलियन अहुम हेना सिखि साउथ कोरियन लानमिसिंग असिगी मतुंगदा US UN फोर्स सिंगना सपोर्ट तौरी अदुगा साउथ कोरिया की लानमिसिंग असिगी मतुंगदना चाइना अमदी सोवियत यूनियन असी लेरी सही अहुम लोम लान तौरबा मतुंगदा माइकै अनि असिदा ट्रीटी अमा साइन तौनदुना लान अदु लोसिंखि ट्रीटी असी साइन तौनदुना लान लोसिनख्रबसु माइकै अनि की मियोयसिंग असिदा लेहौरिबा नुंसिनदबा येकनखिबा साउनखिबा सिंग अदुदी नोमा नोमगी असुमसुम हेनगनरखि DMZ Demilitarized Zone वहाईदबु पीसफुल ओइबा मानबगी वानी रियल लाइफ तदी मसिगी बॉर्डर असिसु मोस्ट डेंजरस एंड हेवीली आर्म बॉर्डर सिंगी मनुंग चलिबनी मफम असिदा लेरिबा JSA जॉइंट सिक्योरिटी एरिया असिदा माइकै अनिगी आर्मी कया अमा माई उनसिनदुना लेपलगा लेनै असोइबा अमा हेक तौनरकपदा खुद थानरकदौरिबनी JSA असिगी मयाइदा लेरिबा थोंग असिबु ब्रिज ऑफ नो रिटर्न हाइरगा खंगनै करिगुमा मसिगी थोंग असिबु वंस लांथोखरबदी अमुक हलकपगी वादी लेत्रे मफम असिदा प्रिजनर्स ओंथोक ओंसिन तौनरिबा मफमनी थोंग असिबु लांथोखरबदी पुंसी चुपा नॉर्थ कोरियादा पंदुना लेख्रदबनी मफम असिमक्तदा हौरिबा उ असिबुनी द पॉपुलर ट्री हाइरिबा असी उ असी चौराकना 30 मीटर मुक वांगबा उनी मफम असिदा हौरुबा असिना उ असिगी मरान ओइगदौरिबरा उ असी UN फोर्स की ऑब्जर्वेशन पोस्ट ममांगमक्तदा हौबा असिना उगी मसा मरोंग सिंग असिना नॉर्थ कोरिया की माइकैरोमदा करिगुम्बा मूवमेंट अमता उबा फंगदे मसिना करिगुम्बा नॉर्थ कोरिया ना अटैक तौनबा मूवमेंट तौरक्लबसु करी अमता उबा फंगदरोय मरम असिदगी उ असिबु कक्थत्नबा नॉर्थ कोरिया दा रिक्वेस्ट कयारक हन्ना तौख्रे अदुबु नॉर्थ कोरिया नदी याबा कौबा लेखिदे उ असि मखोइगी सुप्रीम लीडर किम इल सुंगना थारंबनी कक्पा यारोय हाइबा असिनी 1976 की मतमदा साउथ कोरियन आर्मी अमदी अमेरिकन आर्मी सिंग पुनसिलगा मीटिंग अमा तौखि मयाम पुन्ना डिस्कस तौबा याबा तौरबा मतुंगदा उ असि यानदबिदा उ मसा ओइना थारसि मसिना लाइन ऑफ साइट असिसु क्लियर ओइरनी खनरमी मरम असिदगी 18 अगस्त 1976 नुमित असिदा अमेरिकन ऑफिसर अनि असिना लुसिंगदुना उ मसा असि थाबा लाखिबनी मसिगी मतुंगदा नॉर्थ कोरियन सोल्जर सिंगना करी तौखिबगे हाइबदुदी वीडियो असिगी हौरकपा सरुक्ता अखोइना खंख्रे हौजिक अखोइना खंगनिंगलिबा असिना मतौ करमना नॉर्थ कोरिया दा अमेरिकाना लमन खुमखिबगे हाइबा अदुनी 18 अगस्त की थौदोक अदुगी मतुंगदगी अमेरिकाना साउरदुना नॉर्थ कोरिया की मथक्ता ऑपरेशन पोल बुनियन लॉन्च तौखि उ असि हौजिकती मसा खक्तमक कक्थत्पा यारोय उ असिमक पुलप यानथत्लगा तुमनमक मांगहनखिदबनी हाइबा असिनी 21 अगस्त 1976 नुमित असिगी अंगनबा अयुक्ता जॉइंट सिक्योरिटी एरिया असिदा अमेरिका की मिलिटरी ट्रक कुनगा हुमदोय असि थौजिलक्लमी ट्रक असिदगी सोल्जर सिंग खक्तनतना इंजीनियर कया अमसु मखुत्ता चेन सो पाइरगा कुमथरक्लमी मसिना उ असि तुमनमक कक्थत्पा ngamgadoribani नॉर्थ डायरेक्शन असिदना साउथ कोरियन सोल्जर कुंथ्रा असिना मखोई नोंगमै मतोन अदु नॉर्थ कोरिया दा ओनसिनदुना कापकदौगी रेडी दा लेरमी मसिदा सुन्नतना साउथ कोरिया की ताइगोंडो मास्टर कमांडो हुमफुगु मरी असिसु ट्रकतगी कुमथरक्लगा बॉर्डर असिदा फाइट तौगदौगी रेडी दा लेपलगा लेरी कमांडो खरा अमना मसादा डेटोनेटर कया नपसिनदुना तौरगा पुन्ना सिमिनगदबनी हाइदुना रेडी दा लेरी नॉर्थ कोरिया की साइटना सोल्जर चामगे अंखै मुगसी इंगक ngakna akiwa amaga loinana tumin yengduna leikhi इन्फेंट्री न पिक थल्लबा अमेरिकन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर कुनमुक असी DMZ असिगी मनाक नकना पाइदुना लेरी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर असिगी मनिंगदना AH-1 कोब्रा अटैक हेलीकॉप्टर तरेत सु पाइसिलकली मसिदगी हेना साथिरिबा असिना 32,000 किलो बॉम्ब्स पुदुना नोंथक्ता वांगना पाइरखलिबा B-52 बॉम्बर प्लेन असिनी मसिना नॉर्थ कोरिया असिबु वर्ल्ड मैप असिदगी मिकुप अमदा मुथत्पा ngamgani
ꯃꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ F-5 supersonic jets ꯑꯃꯗꯤ South Koreaꯒꯤ F-4 Phantom jet ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯅꯣꯡꯊꯛꯇ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯣꯡꯊꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ USS Midway aircraft carrier ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ aircraft carrier ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯁꯣꯜꯖꯔ ꯅꯧꯅ 12,000ꯁꯨ ꯊꯨꯡꯂꯛꯈꯤ ꯃꯊꯛ ꯃꯈꯥ ꯈꯥ ꯑꯋꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯦꯟꯁꯣ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯛꯊꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯟ ꯁꯣꯜꯖꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯥꯞꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ 42 minutes ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯎ ꯀꯛꯊꯠꯄꯒꯤ ꯆꯦꯟꯁꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯎ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡꯇꯨꯝ ꯇꯨꯝꯅ ꯌꯥꯟꯊꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯜꯂꯒ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠꯁꯤꯡ ꯏꯌꯔꯕꯦꯁꯇ ꯄꯥꯏꯊꯅꯔꯛꯈꯤ ꯁꯣꯜꯖꯔꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯎ ꯃꯁꯥ ꯊꯥꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯎꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯎꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯔꯨꯕꯗ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯦꯞ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯨꯞꯆꯤꯟꯈꯤꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯎ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯅꯨꯡ ꯌꯨꯡꯗꯨꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯁꯥꯈꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯟ X incident ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ